أمك السير محمود. أمك صباح. سكواسة جديدة أنت أمك سكواسة أمك يجوكي يجاين عندما لان أما ذاك يتبورتا دي بارت مورت بوناني مايور فو إن شاء الله هذا سكواسة ديوين ربح الصحة. إن شاء الله إن شاء الله. وني كاين تشفور به وني موت إن شاء الله ترحم ربي لا في كونتينيو. ابسوليومون إن شاء الله إن شاء الله. إذا شا غديني السكين الماتش نبقى واش سي سور توالط ا ديستونس دونك امشي توالط اما إذا شا غديني لا جي في خمن داك ريميرسي لي جوك خمن اللايف دينا الستاد هذا ملي هذا ما تاعت فريمون ولاش يعني نلعب ستا ماتش تري سيري ولاش بوكو دوكازيون que ce soit de l'OA d'Akbona, de GST de Djidjin. Oui. C'est-à-dire les deux équipes avec un petit lapteur, c'est-à-dire au Vainer, c'est-à-dire Tchiriskin, c'est-à-dire au milieu du terrain, il n'y a pas beaucoup d'occasions, que ce soit les deux équipes. C'est ça les matchs qui entre le premier et le deuxième, toujours. جينيرالمون تشوفني واثي ملي تكني واث الحال يجو الماتش يفاض دام في سيري ابسوليومون تاكيون بون سي فري سان دو بوين دافونس بارابور à le poursuivant immédiat بوسعادة واقيلا كشتي دا شي تقول يتربع تاكيني اسكو دغا تزمر تصاز مليح هذا الدليل وهذا سكواسا كاينين النيفو سوبيريور بيان سور هذا ما نسال خاطر ليكيب قوم صافي 3 زون تلعب يعني لاكسيسيون ils ont fait 3 successives oui يعني je salue au passage le président Karim Taka qui est vraiment c'est un bon jeune qui est très dynamique, oui, très ambitieux, qui a c'est-à-dire donné tous les moyens nécessaires au club, que ce soit sur le plan financier, sur le plan voilà l'entraîneur c'est l'entraîneur de la GSK Mourad Karouf, les deux joueurs de la GSK Amr Ney, donc ils ont sont des anciens joueurs de la GSK, sont obligés dans le préparateur physique de Mohamed Sifax. C'est-à-dire qu'il a donné tous les moyens nécessaires pour ce club-là. Inch'Allah, il y a les National 2. Malheureusement, c'est ça le football de Mohamed. Oui. C'est ça le football. Ça n'est pas ça vite, mais la rencontre la journée passée, ils ont acquis face au mob de Bidjaya. Oui. الموب de Bidjaya هذا واحد شي واحد عام الفرحة ولا pas de tableau. Oui, oui. لأن جينا على كمين ديس دون هذا واحد ساعد ضغط مليح باسكو ولا لي زيكيب كاع بوسعادة الخضارية كوماسي تسالين شوية au tableau. لأن يجن c'est-à-dire إلا كان نتعاس لي ريزولتا جي اس تي تيجن إلا ميم لي زوتر زيكيب إلا très attention. Oui. إلا كوب ثم كان مازال تيزمير يعني غتقابل التلوفة. La Coupe de Mohamed, c'est pas l'objectif de l'attaque pour cette année, mais l'objectif c'est l'accession nationale. Oui. Mais la Coupe de Mohamed, match par match. Voilà, on a éliminé 2 équipes de la Ligue 1. La Ligue 1, on a éliminé le Bayern. Le l'MCO. Donc, l'MCO, donc, mais c'est-à-dire c'est un bonus. La Coupe d'Algérie, c'est pas vraiment l'objectif de cette année. L'objectif, c'est d'aller National 2. National 2, absolument. ومن بعد ان شاء الله نصل فوالا نسلاقل. T'es l'aperçu de Mathieu Floa, c'est un club qui a créé en 1936. Quand même, c'est un. Donc, les années 1936, les grands joueurs
دموع سعيدي قال لي تلعب الوقت نير ما تندم باغ اكزومبل بشير شكري كي رحمه ربي موت en 2012 c'est un excellent joueur attaquant il était même convoqué les jeunes équipes nationales à l'époque les années 70 كيف لان هذا واحد سعيد حميمي سعيد رحمه ربي il était meilleur joueur à l'époque mais après il était sélectionné à l'équipe nationale en 86 même il a joué la Coupe du Monde au Mexico ديون يعني ميورير يفاز مليح ابري فار ليترونجيا لعب ناسيونال 2 ناسيونال 3 الشامبيون دا فرنسا il était un adjoint de Sinjak la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 مطولم سعيد حميمي il était l'adjoint de Sinjak l'équipe nationale donc c'est-à-dire la vie d'Akbo elle a donné beaucoup de joueurs que ce soit l'équipe nationale les divisions 1 Ismaël Farouz Zahan il a été joué à l'MCA RC de Koba le Mob de Bidjaya donc c'est ça دموع سعيد ان شاء الله تكمل لنا ان شاء الله خدنا كرون لا فاز روتيري très difficile دموع سعيد oui absolument d'accord أنو غالا لا جي اس كا هذا شي تسوالي راكو هذا شي ضروري لا جي اس كا هذا شي توالا راكو لا بروبليم لا جي اس كا سي لا بروبليم نيفو دا جيستيون الا نعاود نتمو غني نيفو دا جيستيون سي با لو بروبليم دي جوار لا لي بروبليم دي غارديان لا ديفونس فو كو يفون شونجي ان استراتيجي دو موان سعيد باسكو لا فاز روتور ça sera très difficile avec la participation à la Ligue des Champions, les 2 premiers matchs sont reportés. Face à l'Azur Chlef ou le CSC, donc ce sera très difficile. Mais ça avec les matchs cumulés, après les équipes ont commencé à salir. Donc il faut faire attention de match. Dès maintenant, il faut avoir une bonne gestion. Il a les enfants de club de match pour aider le club. Absolument. Parce que la phase retour c'est pas mal aller parce que dans la Coupe d'Algérie, la Coupe des Champions, ça des matchs de retard, pas mal. C'est pas facile. Plus يعني تسيلينتنا على لي ماغوين la fin de saison هكايا. Bien sûr, c'est pour cela qu'il faut dès les 5 premiers matchs, il faut gagner. Au moins دور لك 12 بوان 15 بوان صافا ابا تلعب تروكيل لي ديرنيير ماتش باسكو ظهر مليح هذا الماتش تاع المباراه تفاضل السياسيه تفاضل الصيف تفاضل والله مليح ادرسوا في ليكيب تاع بنتيا بقره تمام سكرا فريمون سي donc ان شاء الله يعني نسلم لا جاز كاد دوغال وان شاء الله هذا ليكيب ان شاء الله هذا لا ناسيونال 2 هذه الفرح ان شاء الله لا فان سيزون ان شاء الله تنمرتك محمود ميرسي بوكو يعطيك الصحه الله يبارك فيك صح ميرسي سليما كنت قبيل نغير دي مونريال كندا كنت ويا النظام تسلم في اللسان مره تنمرتك محمود هيا بسلامة